egodu namhlanje. Ngiziwe ngithokoze ngilotshise nomlalelo Gwekwezi FM ulalele ngalesikhathi. Thokoza kakhulu kwamambala. Mkhwanazi indaba I'm just going with a flow kuzakubonakala phambili ukuthi kwenzekani sengikhamba nomoya nje kunento ebizwa cohabitation agreement kusihladlule iyini. Yena sikhuluma nge-cohabitation agreement sithola ama-couple naka ayahlala mara ama-couple amburu angakazimiseli ukuthi angachata nofana angene emtshadweni ma-couple ahlala endlini yinye beziwe ahlala ngasuthi bachadile and abaningi babo amburu seminyaka eminingi bahlele njengabantu abachadileko abanye bana-10 years abanye bana-15 years biziwe i-cohabitation agreement le biziwe iza emva kokubana laba bathe bahleli bababili njalo bahlala isikhathi eside bahlala iminyaka oyi-1 wabo wabhubha biziwe kaningi inkinga zivela lapho omunye sekahlongakele khona and lokhu abahlele njalo songathatha ngasuthi bachadile na ungabazi nofana ungazi umlando wabo ungacabanga ukuthi bachadile mara-ke lokhu asekubhubhe munye bese kulwa amafemeli-ke bisiwe ngendaba yempahla nofana i-property e-involve kule relationship uthola lo mhlambe ophilako uthathelwe izambatho nofana uthathelwa impahla bathi ngiyakamufi ngiyakabhuti wethu nofana ngiyakasesi wethu so akusahlukaniseki ukuthi impahla le ngiyakabani le ngiyakabani omunye wabo wamakhaphula sekathulile biziwe ukuzikhulumela ukuthi awa ifriji bengeyami ikoloyi le yathengwa ngimi into ezinjengalezo so sithola sine-situation la esinalelo esibizwa ukuthi i-cohabitation agreement ngelimi elijwayelekileko biziwe kaningi abantu aye bathi fat and sad kune-agreement-ke ngokomthetho ekumele ibe khona nofana abantu abangayenza bangene ngaphakathi kwayo ukuthi siyavumelana ukuthi singaphakathi kwalimo esibiza ukuthi i-fat and sad nofana i-cohabitation izambatho zami engafika nazo nalezi engizithole soloko sikhona la ku-relationship le cohabitation nanzi zakho nanzi therefore ningena kukontraka ezakutsho ukuthi ubani una ini ubani unani iyatsho godi i-agreement leyo ukuthi ubani uzokuba responsible ukuthenga ukudla ngoba nakho ngihlala nonke ukuba responsible mhlawumbe ukubhadala i-rent nangabe ngibhadala i-rent la ngihlele khona ngubani othenge indlu obhadala ibhoni ngaso sonke isikhathi izinto zonke ezizakuhlathululwa kule agreement and e-lawful and e-binding ekugcineni lesizo mkhwanazi ngombana kuyaliwe emarumini uthi uhlezi nje uzwe kuyabethwana nasinesilukazi sikhona nangunobamkhulu uthi ngeyo mntwanami alo siyitholaphi i-agreement le sivumelwano lesi esitholakala kuphi siyathengiswa nofana sitholakala kini maqwetha biziwe isivumelwano lesi ngoba nakho i-document etlolwe phasi esakontraka la nivumelana khona ngama-terms akhona kaningi sithi abantu abaye emagcwetheni ngoba ngiziba abazi kuhle abaza kubeka ama-terms mhlawumbe kumele abekhona ngaphasi kwaso isivumelwano eso uya egethini nihlale phasi nimakhaphuli ngaleso sikhathi nisho ukuthi lokhu ngizerako mina ngeza nako before sokuhlala la nakho ngithole sesila ngaphakathi kule relationship le oza kubhadela ama-rates and taxes kuza kuba ngilo ozokubhadala indlu nasi indlu sithengile ingaphasi kwegama lami ngime ngibhadela ibhanga i-clause le ayisho straight ukuthi ngimi engibhadela indlu omunye nomunye ngaphasi kwe-contract le mhlawumbe angatsho ukuthi inkoloto nofana ama-loan engizawathatha kuzaba ama-loan mhlawumbe asegameni lami angaphasi kwami ngaso sonke isikhathi ngizokuba liable ukuthi mhlawumbe ngiwabhadele ama-loan la so i-agreement nofana ikontraka eniyenza emagcwetheni ekugcineni iza kutsho godi bona nangabe niyaseparate nofana niyahlukana nizokushera njani mpahla yini lokhu asenihlukanako zizinto ezikhona ezingaba khona ngaphakathi kwayo i-cohabitation agreement le mara-ke iba ngcono lokhu uyenze namagcwetha ngoba ngibo khulukhulu abazi umthetho abaza kubeka ama-clause la kuhle and ibe yinto nakusasa nasoyithethe ukuthi uyayi-challenge uya nayo ekhoto kube yinto ephathekayo. Isivumelwano sokuhlalisana sihlikihliwe nangu
omunye lo uyathula nofana sekafuna ukuphuma la ayokwenza esinye isivumelwano nomunye umuntu kodwana kade ngimhlwengisela iye bekasebenza nguye bekafaka imali ngiyakhona ukuthi ngifake isibawo ukuthi akube nentwanyana engisala nayo nami ngoba kade ngimenza bemuhle umbatha izambatha zomthetho nje ngebanga lami ngiyakhona ukuthi ngifake isibawo kini ngemva kokuthi sineminyaka siyihlikihlikile ikontract le Ngiziwe la khulukhulu ikhulumisa endabeni ukuthi lapha bahlukana mhlambe ufuna ukuthi mhlambe ammaintain nakho mhlambe kune-standard of living ebekasiphila ngesikhathi lesa sesenaye ngiziwe la injalo uyakhona ukuthi mhlambe angasenza isibawo se-maintenance kaningi emshadweni ayesithi spousal maintenance la kuma-couples sibizwa ukuthi maintenance mhlambe la iphathi ezoprova khona ukuthi ukuhamba kwakhe nofana ukuhlukana kwami naye nofana ukungisa kwakhe ngizobulova somewhere bengumuntu ongaberekibo i-standard of living mhlawumbe sise kuma-percentage athize now that uyakhamba nofana uyangisa therefore ngizokubuyela phasi uyakhona ukuthi nakangaphuva konke lokho ukuthi angayifaka i-maintenance against i-couple nofana i-partner le eseyifuna ukuphuma eseyifuna ukuhamba iye la okhunye siyaqatsha emkhukhwini ngemva kwendlu sicatsha indlu sicatsha emafletsini siyaphasi phezulu ngingakhona njani ukuthi isivumelwano sakamahlalisanesi sihlale siphephile sibe kwapi nofana senza amakhopho komunye umuntu nomuntu abe nayo nofana senza njani ukuthi sihlale siphephile ukuthi mhla kuba kufika ilanga lelo ukuthi uthi akasangifuni nofana kuyenzeka ke ngebhadi uyadlula ephasini ngiziveze isivumelwano ukuthi naso isivumelwano bomma nabobaba nani imndeni akhe naku esavumelana ngakho nasayithoma-ke into le sisibekaphi injalo biziwe lokhana kungabe usi-draft nofana iloyara li-draft i-contract lebiziwe kuba kuhle ukuthi iloyara lisale ne-original ibe khona kuloyara umuntu ozoba yi-center ye-agreement la omunye nomunye azokuba ne-access ukuthi angaya ayona-accessa i-document kaningi iloyara ziza kubamba i-original bese limnikela amakhophi mina niyi-couple ukuthi nihlale linawo mara-ke omunye nomunye nangabe ufuna uku-accessa i-document le nima-couple kuba kuhle ukuthi lokho niyokusayina niyoyenza i-contract le eloyareni ibekeni isave lapha eloyareni ngoba umuntu o-accessible use-center omunye nomunye angama-approacha khulukhulu biziwe kaningi sithola ama-problems la abakhona lokha omunye la ahlongakele khona ayiphetheko mhlawumbe oseleko bebambize nangamagama bathi ubulele ubhuti nofana umbulele usethi into ejengalezi therefore kuba lula ukuthi kuyiwe lapha eloyareni nalo lizakutsho ukuthi ngibala bayenza kini nathi i-original kithethe vele kwahlukaniswa ngendlela i-contract le etsho ngayo kuba lula kuba important ukuthi ngaso sonke isikhathi isale neloyara leli elibadraftele yona la sayina la i-commissioner bisiwe Mkhwanazi ngaphambi kobana sokusela amanzi nasi imbuzo emibili engiba ukuthi ungiphendule yona nasibuyako ngiyakhona ukuthi ngibe nazi imvumelano lezi zibe zinengi mhlawumnye eloyareni linye nofana le ngombana abantu bamababazana kokhunyeke yini esingayifunda ngokuqakatheka kwasi isivumelano lesi nasibuyokusela amanzi amandla kamba asengatshanini yakhe yekhambo lempilo yakhe ubuhle bakhe bubonakala khudlwana ngokuzithemba kwakhe ngithanda ukukhumbuza ukuthi kazonga isibeletho siyafukamela sithi singafukamela umntwana bese uyambeletha ngiba ukuthi uthatha isikhathi lesi ufukamela izinto ezihle ezifanele wena ngoba ngelinye ilanga uzozibeletha ikwekwezi FM igidinga aboma abakhutheleko abangabeki phasi natshisako ngitsho